Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamidah. Allahu Ekber. Aziz müminler, değerli cemaatimiz, kıymetli cemaatimiz, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan aya Rabbim hepimize hayırlı etsin, bereketli kılsın, günahlarımızın affına sebep olsun inşallah. Bu ay Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır ve dolu dolu geçirmeye çalışalım. Bu ayda okuya fazla önem vermeyelim, vakit ayırmayalım. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olduğu için çokça Kur'an-ı Kerim okuyalım ve özellikle kaza namazını kılmaya gayret edelim. Bir iki hususu belirtmekte fayda vardır. Sabah cüzümüz vardır, öğle cüzümüz vardır, akşam namazı, ikindi namazından sonra da vaaz vardır. İnşallah bunları hep beraber dinlemeye, okumaya ve dikkat etmeye gayret edeceğiz. Cüz okunurken, hafızlar okurken bir kişi yanlışı, hatası varsa o söyleyecek, cemaatin herkesin müdahale etmesi doğru değildir. Onun için okuyan kişi de o zaman şaşırmış olabilir. Bizlere düşen dinlemektir ve dinlerken de ağzımızdan en azından Kur'an-ı Kerim'in ayetleri çıkmış olsun. Sadece gözümüzle takip etmek değil, aynı zamanda dilimizle de okumaya gayret edeceğiz. Rabbim kabul eylesin. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i okuyup ve Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, nehirlerini tatbik edenlerden eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء